ubu bari kugambaho na Sky TV abantu bashobora namwe mu rumo rw'amabara abantu benshi nibagugaya bonka abantu bagutwiramo kumaro gwire buringwa ngo bayambere kubisa hamaka gabo kushomesa abana kano kubura kushabiriza hamuhande nibya njwara mwana wanje nashomo mukazi wanje narebeka n'imyaka 3 kandi ndamwumviye mu bisente bukombe katazitangi nanye ndibona cyukari n'imwe cyo kuryana no kubaho no kujwara nibajangu emotoka emwe nibagitwara hamutwari 18 obumwe 20 kandi obona government etarukubiya umushoro amabaye nagamara mu emyaka 7 konka nibabona mwe bizubingi nko kubanyaga okwehonde ngaro ebisika kubatera kandi namabare ngaguma munonga obwire bwo mushana oshanga gabare makugahonda nanga bebizubiye kujya bamwe noza kuruhura ngo yaterwa nk'ikirombe abamengu eza ko mushana ko munora amabare ngagagumire nigahendana no mukutimba ndavuze babufundamo no kushanga umudiya yabaranga cyangwa ko iri mu ntimba naro kwegumere yona tezana mande gawo cyangwa umudiya twaradi ko atiya kushashura bayongera bashaba abantu na munonga eminyeto okwejumbura omukora munonga kureba ngo babaho kandi tubabasa kuzombikorwa bi abugaye mirimo nimba habura ngo bejumbira umuco gukora kecha amabara gukonda ombirombe bindi kebyo nabo bafuna akasente bargumbi kwata kwate ibintu by'abandi ejite jumbere munaye tukore hamwe banga amanye kuza kwiba ukose mukono yawe nibashaba government kuba yambeka bhereza akatare kamabare ekabaha emermer kuchira ahaya mabare hamwe nebyoma ebirahigure amabara mahango nabo bondi bakabasa kushemera government ne basa kutiyamba bhereza kemnaka ahiga kuza bamena kagakozesa iza kwantine kama harama baraga kubaga gumega kwetaga kamashini gahondesa mashini gone kunye tamanya kana giko abantu abajya sabakijya munonga ifiru ya mugamba ngwabaho nikawa joy ndetse mukabuye gasha kwa Glorious Rukundo aha kwa Sky TV agenshonga